I pozdrav drugari, dobrodošli na moj kanal, snimamo novu epizodu Euro Truck Simulator samo za vas. I evo ga, opet je taj naš dragi, lijepi helikopter tu. I sada je kamion Iveco, kako sam primijetio. Naravno u mojoj sistematizaciji su uvijek tu kratka svjetla upaljena. I mi idemo lagano. Ova bagra ovdje ostavi svjetla, ostavi vozilaču i svjetla. Dobro, nema veze. Malo smo ga zakucali, ali nismo oštetili, što je dobro. Ovaj mi se kamion, ljudi moji, toliko ne sviđa, pa to nije normalno. Ali nažalost moram da ga vozim, vjerujte, rado ne bi vozio i to je toliko odvratan kamion, ruža nekako unutra je bez veze. Kad je Iveco bio popularan. Inače ja sam smanjio sam zvuk igre. Evo ga, to je taj mjenač njegov. Ovo da sam ga udario, ja mislim da bi ga odnio. Znači u zadnji tren sam samo kočnicu pritisnuo da bare koliko toliko usporio, dobro je onim prošao. A pokupio bi ga, pa to je ljudi moj užas bi to bio. Smanjio sam zvuk igre dosta zato što se moj mikrofon nažalost slabo čuje, znači jako je loš. Pa sam smanjio da to bude barem nečemu što se tiče ovog gameplaya. I evo ga, kida kamion lijepo, što bi se rekao, retarder malo uključimo. Ili tempomat, što bi neki rekli. Sjecimo te malo krvine. Još 180 km ljudi moji je nama ovdje ostalo, to je jako dobro, to mi se dopada zaista. Nemoj gnjavit, ovo ima semafor. Aj koliko on koči, majko moja mila. Opana. Bude mi se upalo crveno, ubiću ga znači. Na ovoj novi patch ove igre, mislim, DLC, kako sam primijetio, DHC, nebitno. Sorry. Dodane su te neke nove prikolice, ljepši izgledi, šta ja znam, novi kamion je dodato na Mercedesov. I vidite jednu novu prikolicu, i ovo još jedna nova helikopter. Moja rane, vidimo kamiona što prođe. Ej jebote, kiša koja sam znao da će početi da pada.
Ljudi moji, žao mi je što ova kiša pada, zaista mi je žao. Inače gameplay će biti takozvani usrani gameplay, zbog ove glupe kiše koja pada ovdje, sve mi je pokvarila, prolazi tako. Pa ni duga nam pomoći, kako je ružno vrijeme. Jao, fuj. Još 115 km, ajde recimo da ima do kraja ovog gameplaya, mrš, prođi ako si frajer. Tako da mi uskoro završajemo ovaj gameplay. Također podržite moje drage kanale, na desnoj strani je spisak svih tih YouTube kanala, pa podržite ih sa subscribe, like, share, comment. Na ovu benzinsku ne smijete vamo skretati, kako sam ja vidio, ima znak za jednosmjernu, da mogu samo s ove strane da dolaze, ne sa ove. To je malo glupo napravljeno jer je isprekidana traka tamo. Tako da mi je to mnogo glupo. Ali eto, šta da vam kažem, to je tako kako je. Materim bolje je bez svjetala voziti. Ova kiša tako pada, a neće ja vam prestati. Opa. Zaspo za volanom. Sad ćemo probati preteći ovog kamiona, samo da ne bude puna linija. Obožavam preticat na ovoj igri. Samo zalijepite za njega. Date lijevi žmigavac i vozi. Pa ovakve skanje jede ovaj moj kamion. Sad ljudi, moje pitanje je veliko, da li će ova kiša da prestane da pada jer je zaista smorilo. To je tako ružno, ova kiša kad pada. Sviđa im se vama retrovizor lijevo, pa sam ga uklonio, samo sam desni ostavio jer ne vidim ništa na desnoj strani. Jao, pa poštovana nizbrdica. I evo ga ljudi moji, ama se Bog smilovao nad nama, kiša je napokon prestala. To mi je zaista zadovoljstvo da čujem.
Još 9 km, pa ljudi moji, to je ljepota. Pozdravimo naše kolege, vozače. Opa. Lijepa kabina, nema šta. Jel, okej, ja njega puštam, on neće da prođe. Doduše, jest da je meni prednost, ali ne, ja sam htio da budem fin čovjek, da ga pustim, a ne, on majmu nije tijelo, tako da meni sad valja. Dobro, meni to apsolutno sve jedno, ko će da prođe. I ljudi moji, to je to za ovaj gameplay. Hvala što ste nas gledali i vidimo se u ostalim gameplayima i tutorialima. A do tada, pozdrav!